Ma'am Kurumjari, Northeast Bindu, Ayuki News Analysis Program meeting, Tabiri Sing Surbala Mairembam Nocturi, Nasi Manipur Tonga Tonga Pouches, and the Fonga Riba, Malueba Pau Sing Si, Kanana Vidamakta, Kuki Studio, that was a link in the Lebida, Kaikumnaziba, Oza. was Dr. Kiran Yendrenbam, advisor NSBF Delhi, Loinana social activist Uzabutam Nocturi. Wazanga Quigi Manipur, the Fung Liba, Tonga Pouches, sing it up headlines when a Queen Sikara Fung Ibisi, Ayambana Pouche, Kuding Makta, Quingarang, Quigi Prime Minister Narendra Modi, Tonga project sing a Quigi Sangaki Vasisiki Matanga, a Quigi Arunachal Pradestagi, video conferencing, Quigi Kutanga, Quigi. Nordiski state including Manipur yauna town about send from Gakai Tarakanda Quigi Kanomayam project Mayam Quigi inaugurate Tokiba and they get launch Tokiba Sisiki Madaksada Quigi Manipur Gisu Lupa Karor listing Ohunga Chamangagi Oiba Tower send from Sing Sigi Quigi or Yum Tangbama Sung Sangabagi project Mayam Tawagi Quick and see Marangsi Nenda Modina Quigi virtual Gikutanga as Pangtokre Aduna Lakchanding Besses are Quigi Manipur Huzi talk liba, Tatara Helak Major Irang Seda Quigi, Aquipuna Magnakangi Madumi listing Humpu Matagana Huzik Tongan Tongan Bak and was saying they the Lanjanaga Lady Veneduga, me Jani Matatena Quisi Kraba, Lunana, missing Kayamna Quitiba Kantan Huzik Lady Bani, Jaraga Sedangarang, Aquina, the Modigi Sangabagi, they launched the program Seda, To Irang Sigi Matanga, the Wahiam for Fondo Amdaba, Lunana could make a Ganaga Hanga Liberties, the Kotaranga Liba Quigi project Mayamsina, Aqui Santi Pura President Mating Wigatory. Haiba Wahang Mayam Sudum Togla Ibani, Adangarangi can say a Puna overall and kind of swim a tank was a Kama Tambini. The China Surbala Mairembam, the Shenangarangi, Dugumba, Prime Minister Naikogi, cannot tell the Mayamama, Senpum Mayamama, Manipur and Tadar Sing State, the Sena Harega, the Aikoi, Manipur Miamgi, Yapana, but Tadarakuni, Having the Tadar Pataragasu, Sume. I coin a political and economic development, we say Lebak Amagun, Lebak Chapon of the Yamna Matota, but Yamandangai for the Portamo Urikasu, Haujik, Tataragi Matata, who's Irang to Oga Kanguki, Irang and Labor Port Sings the Equi, Masigi Shumba Shampam Tatarkose, Kadikumba, Ayagna, the Sena Lengak as a pie, but not a Lengak Marti Yawa, Misakamo or Magadimasi Yam strongly protesto when he Masigi Potsi, I received out the Navahan, Honagan and low tie. Madam D. Iramdam Ifrup is that thing as he may Sagalay, but Awaba Taramatamsida, the Sena Adugumba. From Karaduna, that's saying the 3,500 crore Shampoo Maduna, Manipur Miam get Dugumba, sentiment, Madus Hena Swan Bayaba, Potama, Oigadra Hina Kali, Hoi Swajda, Tikadar, Natraga Pachatan Pamba, Natraga any Maduda, Atopo. Kontokamada Wahantokama Halaganda, Manipuri issues, Natariga Tambo Kangu Singi when the Pam Kangu Singi when the Masi Yam Apo Kontang and how Oigani. I know Mamam Hajabani Hawuda, economic Amadi political development sing Singsi or can see Yamna Pazana advance or Matam the Levak Amazakani have the Maliam Gunyar Wapamni Adubu, Haujik Toibi Iransi, Karamna, Oroshin Maporakani have a poto, Maduki Potu, Lightring Ida Habatare, the Siena Hujiti, Kochi A, Hana Leramba, Ishasi Noite, Puxino. Leraganda, Yamna arrival Lainani, Masika Shutoro, the Machina Haksanga, Soy Hina, Equina Doctor the Salaga, Auntangi and Topusu me Puxina, Behenzal and Salorganda, last Masiquina. Yamna Aruba Lena, Ken Sergumba, Adumba Lenagi, last year the Lerambagi put Adugumna, Nasi Manipur Miam, Nasi Irang, Jina, Aduktina, Awabama, Mayukna, even a Hibasa, Nasi bought Chantamadi State, Animagna, Masi Kangba Matotai. The Sena Kang there, Hibagi Porta, Equina Wando, and Gadu Madam Kayino Presarsing, Himatamda, Yangbu, Narangi, Adugumba, 3,500 crore, Adugumba Senpum Mama, don't want to under project my mama, Masida Yampasabas Yauri Unity Hall Mall. Out of 149 crore, other than Zati Mayam, Prup Mayam Zigi, recognizable tribe Mayam, the one stole Mayam, mother Yagan have a port, are the infrastructure development for veterinary and child hospital Yauri, Araga Ahum Subuda, infrastructure development for Manipur Technical University, people crore Yauri, infrastructure development for processing zone of
TSEZ and Yawi, Aduga 1 village 1 ground, Kungama Sanabung Ama, have the Mapam Tareta football ground, Tareting, Senko can have Wapam Ching different locations in the Piri, Aduga Taruk Shubuda, school infrastructure development, Yawi, Kasukai school Taruba, Tarak was Shumbasi, Aduba, 2 road project under NESIDS and Yawi Aduga National Highway, Ani Impal Jiribam, Ukul Toloi Tatubi, Lambi Semba, Yawi Aduga, the Tawan Mapam that Tong Madi, Equagi said to Badangi, Makada, Yawi Hypopose, Coin Ure. Aduga Kari Marangi Sigi Mayam developments Yarukan the Prazasina, Nasikari Pen, even Equi activists Amoina, Nasiki news analysis, take Konakari, Masiki Potse, Aina Madum Malanga, Yaromagadi objection to Winimasi, Loro Abamarum Kainoda, Pashado Siendo Dakar Oi, development Dakar Oi, Adubataga the Hoji, Equinamasi, low high with the Tamoichena, Nasi Tatara, and Asuksangba, conflict journey is the Prime Minister with Indiana, Wafam Mata Tamdra Lapa Matata, Naranga Adugi, Shampam Singado, Sanction Tropo installed Tonaba, Argumasi Urum Tambu Matamduda, Equi Manipuri, Adugumba, Irang Zimatamda, Wafam Mata Tamdi, Hanangasi, Media Sing the Mayama York President, Mayakshan Tae, Madudi Equi Manipur Prisam Yam say, Equi Manipur Lengak the Yobi was sing the day, Yama Tamoishina, Levakasi Kanaba, Honda Binaba, Todang Maman, local and Yai Adubo, Center government lead leader and Loriba, Prime Minister, leader over Prime Minister Nadi, Equi Manipur Prisam Yam. Karamba Yang the Yang no, Wafam Matan Hibase, Masada Wangam Kandamase, load of Nusumi Habs, I put the Kanbanev. Prazamiams, what was one as one Kang Matamda, Nasi Adumatuan to one bar, a quick Landjana the labor, Mili Sing Humpuki Matakda, Nasai Kogi, and Kanas Habigadum, the Manipur lady, but the Mako lady sings the Equi Makoida, dashing a sub chaba Makogi Nomagi, Hinjanaba, Hingba Changba Aduga Miam, Rakta, Dinaba Chakapa Kunai, Makimata, Yawn of one of the Makoja, Lamjian Chin, but the Lamjian Chin by Yarado Mong. Tambira Baneba. Makong Makut Punjalakanda, Tamakanda, Torina Punjala, Tamakanda Ujiche, the Shana Mamanga, Sangba Marathon Ama. Taragi Adumba, Lamjianse, Eco Irangi, Lamjian Marxda, the Shan Mamit Punjalakanda Kangao, and Mapamarang Kangana, Jelen Lakanda Makui Adumba, the Yawa, Pangana, Lamjian, Amachili, the Topa Marathon, Asangama, Jelen Bugum Chelalaga, Tamakana, Hujinamu, Atienba Matamasida, Uzi, Nasingarangi, Adumba Mikup to the Shana Prime Minister of Indiana, Manipur, Sakutnavani, Hyperport to the Makui Saktung Sing, Makui Yum, Hingoldo Amukchanga, Lehan Mangani, Si Togani, Si Taure, Si Tawari Haina, Pibaki, Wapamata Yangana Tobus, the Hojiki Amu. 50 meters, 100 meters, the same like the Macong could Punjalakanda, Cielo, Hina Chien of Shem Sarbidaba, Tamban, I lower. Other Sumba Mayamsida, as Iran Kaling, either 3,500 Cordona, Awana Taiba Mayam, Lambda Masiki Praza, Miyangi, Tungi Lepa Yagadoribra, Natra Masina Lepa, Namadribra, Hyperpotony. Other that is why the day narco terrorists sing and I couldn't hide illegal immigrants singuna, particularly Myanmar on the Sanjalak, India state, Manum Gazu, I maming the Panjaroy, support Poni Manipur to Gainam and Kanba, Kangu Mayamado, that's in Mamanga Suiki, Honorable CM na, Mamanga, Sumantangi, Wapamoka City, Committee on Tribal Unity Quatuna, Madukotra Habakani, Young Singna, so Sampur, Campo Piamadi, Moria the imitation Tanto, Kevin in a CM na, Hibasing do, Yam Akan Yaning the Pongdo Ena, Urin Gomengi, Puning Chelikana, Nasi Harakpa. Karino, so the Hiner Imadam say Hibam Matamda. I quit Idam the Manipur, the Shang Nangasi, political culture later bra, Aruga political behaviors of channel later, other than Masiki watching Jay, some Chana Hana maintain the Womato Tai, Aruga Iquena, must a privilege soak of Wafam or Karamba Oi, Karamba privilege soak the Hibaze, Oi the Hibaze, Yamakuna Kangbanina, Bamakang, Dakatoi, Maramdi, Nasi Quena parliamentary number Matamda, legislature Moina, lawmaker. Manipur Prazamiangi Mihut Amona Labomatamda, how Yamna Maruina, Dakale, Posika, Haganda, convincing and practicing have a possibility. Equi Adumba, Larita, Econa rule book, law book, procedure book, Madugi Poto, Yahweh, Adri Madudi Masagi, Adumba, Madugi, convincing and practicing have Yam Lu Potamani, must Equina Mamang the Channel Pachana Kalon Chanabi, Equi culture behavior, Mayam Singdo, Alamana Toromba, Magi Liglam Singdo, the Karikari Toromika, we have as a community Laga, Madugi Poto, Tijan Mamaka, Matau Tai, Madugi Matamuxu. I quite the political instrument lady Mayam sings there. Nintina, Sinabama, Sinabanga, Haibama, Matu Taiba, Masi Hector Taragadi, Prazamiam, Lenga, Animaki Marakta. Soba, Samam Nava, Sayat Namayam Lakani, Adunangasi, the Prime Minister of Indiana, Kumbakana Donadum,
cai chupa li chang chupa tha sok yam sang ba se tumma ga lai thokanda mikap khangdok tholakanda state amadi center laibagi thoina mathau ta de atar thokti haiba haiga da mong da ngasi lahilakanda ngasi praja miyam da ngasi ekhoi da sumba makalgi adugum paisa khana openly lang thakpa manba praja miyam gi adugum ba waroshi nama purakpa manaba pot amak thamak pada masin mateng pangjalakani haibi mong da lakpa aduga amuksu ngasi di adugum ba Prime Minister gi adugumba tawaiba thabak thorom mayam chuda hena singthara ganda tasena ngasi koi honorable CM na haigu wafam singse karem kathaina ba manba wahina heading kar kan ngasi paper singda irak pase ai masi yam nuai taba amak ngasi poi aduga masuma mayam singse thogan danaba ngasi ge lengak tiyobiba lengak ki lusing biriba honorable CM na su ngasi wafam singse praja singna kari pami haibase khasitang mun khanda pira kanda wafam singje thamanjaninge maramdi Narendra Modi na amuk hanna Prime Minister oigani masida Manipur na angamba thakta mateng pangsi kaina CM na harakhiba ngasi heading yarokpa paper singda ai ngasai pajaba thengna yawi masi nungai taba phawi pangbining mong da pangbiru so yanaba mong da mai political institution pangbiru so adu ngasidi Manipur gi adu ba Prime Minister mona mateng ba kano da oirakhini adu Manipur angamba thakta mateng pangje je ngasi kari maram gi tamukta ikona Prime Minister Narendra Modi da mateng panggadro no haibse honorable CM da ikona ngasi hanga chaninge maram di madu political party go pot manungi pot manung thambiu aduga irang marakta election gi campaign mayam lakna bu honari si matakta Prime Minister Narendra Modi haiba misak asina Manipur go wafam mata ngasi fawda chap chana phungdok po leite aduba kuki narco terrorist singbu sogaluba natraga makoibu changjapam pirubudagi awaba taraba kuki proof jati mayam marakta nungchiraba isal ani khaki adugumba naked pe tawki matang de Prime Minister na madugi kudakta phaw masi sumai tawda book tawgadabani hana instruction akan pe pirakanda madu chena mayam kudakta phaba dungam khiba adu ngasidi Manipur lengak Manipur Prajamiyam amadi center amadi state government gi adung bachana ba constitution and people provision mayam gi matungina law rule mayam sing lebak sing chana mayam sing je masi khongaw le kan open noina separate administration separate state or any separate constitution natra flag natra any port makoi bu tongan tajarani ana separatist movement that saruk yabada even elected tara yauna including 2 minister out of the 10 yauna ngasidi Manipur lengak ki matakta aduga center government gi mayokta constitution gi wang mada provision gi wang mada ngasi torpodadi wafam mata thamdana aduga ngasi di akoi Manipur gi innocent people civilian praja miyam na ngasi wan matamda Narendra Modi haiba nupa wan da ngang de se praja miyam na ngasi khamyer bodur kari ge kona mateng pangdon haibse praja khuding mo ngasi hangakane aduna hoi chumi makhoi gi election gi campaign natraga mayam singduda makhoi na kana makhoi tongnoba lalong lang mayam ma yalakan makhoi ka gi bai kaja gi jano adu mateng pangda haibdi swai da praja miyam na akoi na swai da hujikti national political parties ki lady ba kangbu singsta ekoi ngasi kari thaja ba thamgodor no haibni ekoi gi sage ba state ki party ma mapang kangkhalan ba natraga regional party ma force ma semgala kanda isage ba sense of nationalism sense of patriotism any pot ekoi isage iramdam izati kanjana ba pot natraga isage ifuruk ngak chana ba pot di isa isana thodang do social responsibility and moral responsibility chana maju maintain torkan to bunatan di machu oiroi adana mamangi Lebang to lengang torom bathok torom dagi suruk mari hena India government tauri hena Prime Minister na haibido atop state mayamam da tawiram bayai adu Manipur gi oinadi mamang da lengak sing torom ba ahoba mayamam lebiu na ngasi gi lengang na menkhat pangam de haibido di madu parja khuding mani accept tawgani aduga suruk mari hena India government tawi haibido Manipur gi oinadi madu krai da tawi no haibido kon hujik tawba mayamama materialistic world that madu gi tawhonna ba khona ba taw pot mayam da di leram bayai adubu ai koina tasenga chapchana uba phangde aina aidi thamjaninge aduna mayam sing tholaisa subla ina haijaring badi hawjik aikoina iramdam Manipur da ngasidi aikoina ngasi thoiba thengnariba mayam sing se masida aikoina yamna ting thokpa lewak nungsiba marebak furup majati nungsiba khara khakti aikoina mathau tai aduna masigi mayam sing da aikoina ngasidi lebak ningba lebak nungsiba haibasti tasengna sahina khaide aduna sahida leite aduna madura angang oibe ahan oibe ningthisina lewaki oiba issue mayam lewaki history mayam isagi leijariba ikoi chapchaba irol iek saktam culture tradition mayam singju khangba kharasu aikoina mathau tabi mathakta hujik chapchana aikoina ngasai haijaba ikoi convincing and practicing habise parliamentarian ama oibada yamna mathau tabani masi khangba mioi kharasu mathau tai aduna aikoina member ama oiba taragadi elected member ama oiba taragadi privilege ki wafam lak matamda karambano privilege so isokte haibanizu yamna kupna yengchinba khangba mathau taba khradi aikoina lengak marda yawa mathau tai aduna ikoi hojik masigi posit chapchana yengchilogda taragadi ikoi tungda yamna khudong thingai ba pot mayam amsu lakani aduna ikoi hojik
सेंटर की इशू स्टेट के सब्जेक्ट हाइब पोट मैम सिंह दो ngasi अखोना चप चाना सेंटर की लीडर ना हाइब तारे अखोना ngasi क्लियर कट ओइबा अदुगा चप चाबा अखोगी अंडरस्टैंडिंग अमा स्टेट की मैम सिगा स्टेट के लेजिबल लीडर सिंह सिगा मसी की चप चाना अखोना क्लियर कट ओइबा अमा अखोना पिबी रगांदा मदुदु अखोना ngasi di मखोइन थबिद्रबा तारगदी ngasi di अखोना खल्ली खंगी मदुदी कइनो हाइकांदा सेंटर की लेजिबल लीडर्स मैम अदर पॉलिटिशियन मैम ना स्टेट की थोइबा बर्निंग इशू असिगी चप चाबा रियल अंडरस्टैंडिंग अमदी मखोई द क्लियर कट ओइबदी लेरे अदु मखोई न मदु चप चाना एक तोबंगम दे फेल ओइबसी करी मरमगी नो हाइबसे व्हाई हाइबसे अचौबा क्वेश्चन अम ओइ अदुना मदुना चप चाना थाए मदुदी कइनो हाइकांदा अखोगी कॉम्प्लेक्सिटी अखोगी मनुंग द लेरिबा मदुगी पोट मिस अंडरस्टैंडिंग खरा मखोना मिस अंडरस्टैंड तौबरा अदु नथगना अखोगी मजुगी पोटुदा lack of awareness oibra madugi pota aduga regarding historical kind of context and dynamics of the region regarding social cultural and political kind of high tare ikoina tensions mayam singsida makoina khangdabdi ngamdabra haibase swais da ikoina third party intervention amak ikoina tohonba required oi mathau ta hena lawi aduga masigi concern efforts towards reconciliation amakti ikoina mathau tawnoba mathau tai maswais da ikoina project ke semphram khra thadara kanda madugi sapchaba ikoi reconciliation aduga ngasagi kari high tare ikoina ikoi yamna अकन एफर्ट मैम थादरकान शांति पुरक्नब पोतुद ओइगनी हाइबदि मदु खक्तन ओइबे यारोय अदना अखोय स्वाइद लैरिबा मणिपुर की स्टेक होल्डर मैम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम इंडिविजुअल्स मैम थिंक टैंक मैम सिजु ngasi लेंगाक लैबिबु कांगु सिंगजना सब चाना इनवाइट तौबिदकांद ngasi थबकसी लोइसनबा होनबा मथौ ताई अदना हौजिक थोइबा इरांग सिगी मतांगदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना नरेंद्र मोदी ना वाफम अमद थमदबा पुकलक्तबा पोचे मसिगी पोची याम लाइबक थीबने लवे अदना मसिगी यामना अरुबा इशू मैम मोदी लापदगी अरुबा इशू क्या लोशन गमलेना सीएमना मदुगी पोत इकोई थमगी वाफम सिंग असी हेडिंग काबद यावी मसिगी इशू मैम सिंगसिदा अरुबा इशू हाइबसे करम इशू नो अरुबा इशू हाइबा पोसी क्वेश्चन अमा लाई हौजिक लैबा अदुंबा कांगलुक की इरांग ने हाइदिबा मसि तसेमगदि कांगलुक की इरांग ने आई मिन तौजरोय कोकी गे मैते की वाफम नटे मैते फ्रुप लैते मतमदा मणिपुर की द लैदिबा तामिनरिबा फ्रुप मैम सिंगसे अमत हिंबा ngam लोइना मुटकी गनि आई थमजगे अदुगा मैते मुत कनी अदना अखोइना मसिगी पोटा अरुबा इशू हाइबसे ममांग अतो अरुबा इशू मैम लेरंबे अदु मस्तगेन लुवा इशू मत ngasi फाउद थोक्त्री मसिना मणिपुर मुटलनी हाइबगी आंबा साइन इंडिकेशन इन लवी अदना सिगी पोटसिदा औजिक्ति करंबा मस्तगेन बे इशू दनो मोदिन लोचंगी भाई पोट थमी औजिक्ति सुंबा इशू मैम जना मरम ओरगांदा होजि मखा ताबा पोटा डिसब एरिया एक हाइबसे इम्फाल की एरिया सराउंडिंग मन तर लौथोक्रिबा पुलिस की अदुगुंबा पीएस ना कोनबा मफम 13 का 3 ममांग लौथोक्रि पोटसे अमुक हलागा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर 1958 अमुक रीइम्पोज तौरप याबगी पोट लेगद्रा है चिंगनब लै मरमदी इलेक्शन अखोगी हुजिक लैब एमपी इलेक्शन लोइग्र मतुंग थमजलकद्रा अदु तारगदी कुकी स्टेट डिमांड कमिटी ना अदु कुकी जौ फ्रुपना कुकी नाको टेररिस्ट ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबा अदुगा मखोइना स्पॉन्सर तौबा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सिंगना वैली एरिया दा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर 1958 अमुक हन्ना हलगा थमगदबनी हाइब पोट तारकनबा मसाक अमा हुजिक ओइब्रा हाइब पोट अमखक लै सुंब चिंगनबा मयाम मरकसिदा ngasi अदुगुंबा लेबाक नुक्सिबा ममा लेबाक मरमदम मजातिगी दमकता कथोगे थवाई थारसु यारी हाइना मथवाई खुबाक हापकांदा इनोसेंट सिविलियन पीपल यूथ मयाम अमना मणिपुर की फ्यूचर मयाम अमना ngasi अदुगुंबा लेबाकी मशीनरीज सिंगना लेबाकी थौदांग लौगदबा थौदांग लोइ सिंग लौरक्तबा सिंगदो लौरकांदा ngasi मथवाई खुबाक हापकांदा से फॉर एग्जांपल अरामबाई टेंगोल ओइबिया यूथ ऑफ मणिपुर ओइबिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ओइबिया मैरा पाइबी ओइबिया मयाम अमना खुनगाकपा सिंग ओइबिया मयाम अमना ngasi लेबाक सि कंजगदबने तोइबा पोट मयाम सिंगसे ngasi अदुगुंबा इंडिया गवर्नमेंट की मेशनरीज सिंगना स्टेट गवर्नमेंट ना खंगदबा तारगसु मदर चपचाना मिस्टर किरण से लमसना खुनगाक यावरसे माना करी तौरी मागी बयादता करी नो चप चान मकोइन ngasi इसा खंगजे लौथो लेरंबा अदु ngasi सुरबलाना एंकर ना न्यू टीवी द फम ngang जे सुरबलाना सिखतंग तौरा मा करी तौर चप चाब डाटा मयाम द लोइनमक मसा मसा गे थंगरकांदा अयें चप चान मफम मथम चाबदा मसी चप चान मख्वांग थिदेकपा बैकबोन थिदेकांदा अमुक खाना लेंबा ngmoidwa चाही यांखै हुंफु हेना मणिपुर की अदुगुंबा खुनाई से यामना अरुबा फिवमदा लेंबा होगत कांकट पे यारोदो फिवमदा ngasi अदुगुंबा फ्यूचर सिंगजे येंगदना थिदोकनबगी मसाक अमा ngasi सिल्लब्रा हाइना प्रजा मियामना मनुंगदा लिंफु ngangrक पा हाइबसे ngasi नुक्सि सितरि उना लेक दबगुम अदुमना चपचान मसी अचुंबा वाफम ओरकद्रा हाइबगी अकीब चिंगनबा म सुरबला ngasi पावी अदुना ngasi लेंगाक त यावबि मियामना याम सिंसियर ना याम ऑनेस्ट ना याम ट्रांसपेरेंसी लेना अदु अकाउंटेबल ना थबक सिंगसे एज अ लेजिस्लेटर एज अ लॉमेकर एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर जे ओइना मखोइना थबक खरा पाखत पदि मथौ टायना अहम रंग रोइबन साइन तमसके
yam phasai oza amarik chu matham bi khe oza ozana so khuji ki da akhoi gi highlight matiam de tawira me da da oza akhoi gi khatanga sam thabira ga haiba tare hojik toiba irang si akhoi amam oina tonga putho ga sine sini tak traga so what is happening as akhoi loina mangna henda loina khanga ga lai witness oira bane adu sei da akhoi gi tara ma thoi ma phajala ka dor me si da akhoi gi prime minister Narendra Modi sno hai de center gi side wa fam am ta phong dok ta tuminna lai ri base masi sigi ozana hojik highlight pudi khra so tawira me khatanga kano oira kan oza observation sai wai sai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯒꯣꯕꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯆꯥꯟ ꯃꯤꯔꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯜꯇꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯪꯗꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯀꯜꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛꯇ ꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯂꯔ ꯑꯃ ꯂꯧꯅꯔꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯆꯣꯛ ꯑꯉꯧꯕꯗꯨꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯔꯗꯇꯨꯗ ꯏꯔꯒ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄ ꯃꯌꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯌꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯔꯗꯇꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯦꯖꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯦꯖꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯟꯁ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯏꯔꯦꯖꯔꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯊꯛꯇꯨ ꯌꯦꯛꯁꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯏꯔꯦꯖꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯦꯛꯑꯣꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯨ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯨ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯉꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯍꯟꯗꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯅꯟ ꯐꯤꯂꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯥꯏꯀꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭री ऑफ होम अफेयर्सꯇꯒ ꯊꯥꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇ implementation of all resolution passed by the government Manipur ongoing state assembly session including abrogation of SU and implementation of NRC at the earliest and hardest request for bringing about everlasting peace in the state of Manipur kaina ngasi tharaeba aduga last part mai phajaba wahi meyam ama yawi aina loina paru wafam nate तोान इंडिविजुअल स्टेक होल्डर मैं मागी लेजबी थाक्ता तोान मफम सिंगदा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तोान वाफम मैम थांगतनरप पोट है मयेक सेंगना ताई अदुदि मणिपुर से ngasi पूरा तंगदु लेतादब पोट अमनि स्वाइसदा अखोइना कुंभकर्णना तुम्बदौना तुम्मगा लेथोकपिगनु टाइमली मदु एक्ट तौबियु नत्रगदि अखोइ याम लानबा पोट अम लाकनी अदुगा पब्लिक डोमेन दा ngasi मैमना दुम उरगा लेबा कुकी इनपी हाइबा मखोइ ऑर्गेनाइजेशन अमा कुकी नार्को टेररिस्ट कांगुन स्पॉन्सर तव अहम पोने ने हाइजब पोना तौरी पोचे द वर्ड इनपी मदु करिनो हाइबा पोचे खंगना ngasi गवर्नमेंट ना बोट स्टेट सब्जेक्ट ओइना स्टेट ना लौबिरकांदा तौबिगेरा नत्र यूनियन ना तौबिरकेरा यूनियन गवर्नमेंट तौबिरकेरा मदु कुकी इनपी हाइबदी इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द ट्राइबल कुकी पीपल मेड अप ऑफ क्लान चीफ एंड विलेज चीफ ना हाइबनी हाइबा पोतो खंबिरकांदा मदुगी इनपी हाइबा यावबा पोट सिंग जे पोस्टिक मैम सिंग लोइनमक पब्लिक डोमेन लगी लौथबा मथौ ताई अदुगा ngarang nahan numit kharigi mamangda supreme court na kuki yadung ba village chief mayam mai clan mayam magi ningthau oirpagi adum chanabi lakba khun mari nga mari nga hong dama tarami masing siu de yabado madugi pot system su yaroi ha wafam jing supreme court ki kaino lai grabni na state government na yamna masi athu matam da masigi pot se mathabak oina paikatpa mathau tai na tragadi aikoi si yamna sathiba
पोट अमदंग असि लेरिबो पोट से अखोइना हुजिक मसी अमुक हन कनबा यारो पोट लाकनी अदना मणिपुर आफ्टर द कमिंग ऑफ कुकीज काइंड ऑफ फेडरेशन हाउ मेनी इरिबा पोट अखोइना पाबा मथौ ताई अदना नत्रगदी अखोइना द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के वन थोक लेरोय प्रिवेंशन टू डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 मथौ तारोय अदुगा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर 1958 के चाइथेंग अदु मतम पुनमक्ता फंगदना लेगनी सुमा मयाम सिंग से अखोइना द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट 1988 यारो मयाम सिंग ngasi lengaak the yaw singna yamna kupni yengchin mathau tai aduga the arms act 1959 the yaw report mayam the matungina ngasi lana arm mayam ma fire kanda Manipur people innocent civilians sing the onjal akanda ngasi di adugumba innocent sile mayam ma adu central mayam ma ngasi like tamjaba phangdriba ama tawdriba mayam sing sisu madugi poto karai dagino adu the right of general and free and compulsory education act 2009 wahan thukle hendrisi kanana no adu government of India gi constitution ki provision manung da constitutional safeguard protection phangna दमता लेरिबा मयाम सिंग लो रूल मयाम सिंग से ngasi कुकी लो हाइबा मगा अदुगा इंडियन लो सिगा ngasi di yaikhaineraga counterga leibada kuki lo dana ngamaga chalan gador bra haiba pot sing duda masi chalan da bai damakta political behavior aduga political culture sab chana leiba aduga moral responsibility masakangba aduga lengak sasan yawgoda mayam ama mahut silansi aduga ariba mayam ama elected mayam sing sina adum leira kanda anoba aduga vehicle ama natraga madugi gari ama sindu kan thora kanda driver assist thambadu kanaroi adana anoba leibak nungsiba leibak khanba leibak ki damta khangada mayam ama su ngasi leibak si ko iram dam manipur ko na iram dam kalebak to manipur ji ko mathau tare se subla ich mai tamjaki thakasreja mathang si khogi choraka staida khogi April natraga May se pangthok pu yaina panari ba khoi Lok Sabha ki taran pan sabha Lok Sabha ki election saida ko Manipur gi oina day in the context of Manipur thoi ba irang saida khoi gi miyam sing mai kai de haba tare irang chana lotion ba haba sta to priority thamakanda election se khoi gi postpone tawba gi ofam na ching mo miyam gi mai kai de gi sugba apamba sing se miyam lairi chera sida khoi gi ngarang gi kano gi hongduk pa gi tharam sida khoi gi chief minister na tham gi ba khoi gi kano sing tonga na pauchani katang la khala thamjage MP ani gi candidate akoi gi lauthorakpa board khomba hogani ngasi gi thoram se su warm up ni Manipur gi seat anima BJP na fangani chief minister loinana topa newspaper amada Lok Sabha mikhalda BJP na seat anima kagani candidate lautthokpa ga campaign hauragani hauzik thaurang haure and biren sawai sewaza kari wafam thambini Surbala madugi potri ai ngasai mamangi round da haiba dum loino yawgra raina khalle maram di kaino hai kanda aikoina election gi campaign gi mari leinana taseng election gi yawdringa gi mamang sida tasengna lising ahumga samnga crore gi ngasi project thadarak pai bisi election gi oidana kari oigani haiba pot ni aikoina adum ngasi di haining eba pot se madugi mayek sengba pot to aina hydrogen minister haidana dum summa bani adana what is kano the role of the legislative assembly maduga natraga any role of elected representatives singi pot se kaino hai kanda uji Manipur gona di people gi praja miyam gi development praja miyam gi aifana ba thorang khan bagi mahutta mahasa gi saukri masagi dol party sing du hingna ba dam ta torobra haina praja miyam na haido swaida mayek sengal ko poni adum mujik chu adum ekoi na aijaris ne Manipur praja miyam na thaganing ba political party ma gi leaders sing num thagala ganda ekoi represent tor kana parliament da MP on thagat cherusun wangang jerusun ko su kaide adubu haujike le ba issue sida karamba party da kana da kari support tawgni haba pot se ekoi na madubok masa masa na lepsa ba khanma ngamdragadi Manipur sinking community organization oiba ta bani adu haujik riba post dadi tawan ba lalong lanchang mayam yatla kanda tawan dum BJP na kaga ni hari post dum ka gi ya bagi pot amang lei Manipur praja miyam de dum ta seng haki wahai de pangdaba sel khra da dum leira ga chatpa ya pot mayam oibani na masa gi phirep le jadragadi adum ta seng na dum kaga ni hana ngasi openly asuk irang kalba matam da ahing nungthil khaktana khun nga iba da seng na saba thaba khangdana phijet phigai bok ta sela kanda phajaba phi amok setsaba ngamdana kul ngak chari mayam singjigi punsi si ta seng na kasulai tana khanba manba praja miyam ama thogla e hana lawba tabani aduna aikoina ta sengna awon mama porok taragadi awon modu porok na horna poda isagyo na kari thodang lawo mathau dai habase isa na mina sibina sinda sana sibina khongunda haba posu kitang khangba mathau tai ningsang mathau tai natragadi aikoi ta sengna haragadi aikoina Manipur gi context da ujik lariba issue mayam sing marta yengu matam da political gi oiba malice launa naba aduga nga ki party gi oiba awai khum tawnaba nate praja na pami
से हौजिक मणिपुर थोइबा कंगले पाकिस्तान से थोइबा अदुम इरांग सिंग से करम मोंगदा परमानेंट ओइना मसि सेटल तौगिबा यागनी अदु मसि सेटल तौनबा होनबदा अखोइना करी थौदांग लौ मथौ तारिगे लौजरगे हेन प्रजा मियामना लैरिङाइदा ngasiगी lengaktı yawbiribasingna praja singna tawbiribodo aikoi sibok ure aikona sibok khonari sibok khonaminasi simadi darka taina simadi tawminasi haiba boto open platform da madudum haibirakanda praja singa chaminabuduna asengba miyamge mihut aduga santi leiba kunai ama ngasi irang sidinga thop ngamgani natragadi aikoi tasengna haragadi aikoi masel amana ma hunari ngaida amana akhang ahi charingaida asing charingaida manungdadi karimti yaudaba aikhoigumba kani kege ne yumbi oirakanda ngasidi mi leitabadagi news analysis agi expert amal type ta khanaraga social activist na mayamna ngasi recognize bibira kana khana bibda aikoi itomda mase ikai jabasu sometimes fawe aina kari oidana lewa ke pot sida samaina sumba thamgadoibno hai pot adubu isagi oiba pot manungda leijariba wafam mayam singse praja miyamda aikoina awareness bibda isagi oiba daita thodang lobum thoina haina ngasi wafam khara thamjabgi wani aduna अखोई महुत सिनबिरकांदा अखोइना खंग अखोइदे गना खंग हाइरबा मयाम अमा ngasi losalakanda manipur manungda leiba mayam sing thopirakanदा सिंबा न्यूज एनालाइसिस तो सोशल प्लेटफॉर्म दो इसागी थवाई से पामुदना तसेंग लेबाक मियाम गी दमक खितंग कथोक मथौ ताइना हाइबा वाकलोन से लाक्ट्रि भोक्ति अखोई मणिपुर से अदम वारगा लेगनी अदुगा अखोई होनजरिबा तौरिबा मयाम जन तौरिबा होनजमल सिंगसिगी मखोई माही फंगजनबा हाइबा तारे नंगा तौरिदु चुम्मी नंगा तौरिदु सि सेमदोक्सी सिमा तौरि मथौ ताइ हाइबा मदुगुंबा कंट्रीब्यूशन मयाम द पिरक्तरबनिना लालगसु लाना नुम चटखिबा चुम्मगसु अदु लानबे या मोंगला अदुम लालनगिबा प्रोसेस चटलकांदा लेनगरकदी अखोई कमाइना अखोई अमगा mateeng pangnaraga tungi khunai afabama semang ngamgadroibno akhoi tasengna angang ngaida wari singbul mayamgi marakta thengnarakpa aduga english ki orsu phajaba kainoma proverb ama kainoda united we stand divided we fall and aiba unity strain haiba pok tonga sidi akhoi swai ningjengba mathau tai maramdi ikhoina kainoma masai ama ikhoina thidekpa matamda yam laina thidu edugo mapun punna laraga ching tarang punjalagadi khutna thekpada yadaba adugumna praja miyam chamung unitedly ikhoi punna amtang fight tawba mak adu defend tawba mak mathau tai ikhoi lewak ngai ibena mioi khrana dum ngak leiba khun ngai ne dum ngak leiba tori adum tawra lehenba aduga makoina kari sari kari thai kari wali aikoina kari bateng pangjan mathau tai lengak amoina praja amoina maira baibi amoina club amoina sangsana amoina individual amoina tingteng amoina haibasi nomuta makoida contribution pirudaba aduga aikoina tasengna haragadi makoina tropa asoiba mada pukhalakanda madu yaikhaina bhonaba aduga aikoi machelgi marakta jo amuksu nungsidana ba hu mayam ama singchep mayam ama thajal akanda aikoi machel se amana ama togo thajadana bagi porama lakpa mayam da khanghodadana aikoi machel amuk khut thana bagi marakta amuk chakhai bagi pota tholakadra hai bagi akiba lei aduga hojik thajal lakriba paramilitary forces mayam amana aikoi gi singda aikoi fencing कोना फ्री मूवमेंट रिजिम मुथलनी हाइगरे फेंसिंग खानी हाइगरे अरे फ्री मूवमेंट रिजिम से मधु कखत पे यारो तौगदबनी हाइरी अदगी सुगी एब्रोगेशन तौगदबनी मयाम पिरई असेंबली द कनो पुतौरी सिगी मयाम सिंगी अगेंस्ट लेपक मयाम मधुगी पोतो थिंगनबरा नत्रकना मणिपुर की ओरिबा मणिपुर की निंगतम लालो हौरिबा इसिलाव मयाम सिंसी अमुक्तंग सुंबा इरांग जी थोला कांदा मसि लोइनमक कौथरोपै तंजा अमा लौरा कांदा मसिगी चप चाबा स्क्रीनिंग नत्रगा मधुगी चप चाबा कनो येंगथो कांदा कनो इंडिया की लेबा इंटेलिजेंस मयाम अमना अरुगा इवन ममिंग पंजद्रगा सु मयाम येंगथो कांदा मखोगी नंबर्स मखोगी मसिंग मखोगी वेपन एनीथिंग एक्स बाय जा मखोगी मूवमेंट लोइन येंगथो कांदा वन टाइम द जप लौना लोंग उपदम उपगा फानबगी मसाक अमा ओइरकदोरिब्रा हाइबा चिंगनबा लei मरमदे कोन ममांगदा 2017 के इलेक्शन दो और माने एकोइना होम मिनिस्टर ना अरुगा प्राइम मिनिस्टर ना हाइगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम से एकोइगी 2024 के इलेक्शन की ममांग दा नत्रगा मनुंग दा लोशन गने हाइगे पोतुगी लोशन अब मसाक अमा थिरकपदा मणिपुर की अदुगुंबा लालहोब लुप मयाम अमा लैबा जगह ओइबनिना मसिगी लुप मयाम जिगी आइडेंटिफाई तोबा मॉनिटर तोबा लोशन बो होनरकपदा पोत तौरिब्रा हाइबगी पोत अमा खकसु चिंगनदबा ngamde अदुना एकोइना मखोइगी सपोर्ट अगेंस्ट वाफम नतना प्रजा मियाम न उबो पोतुनी अदुना प्रजा मियाम दा मधुगी पोट मयाम द लोशन न बनतर तौनो होनरकपदा ngasiगी पोट से आर्टिफिशियल क्रिएशन अमा अकोइ सुंब कांगुकी इरांग सि कनागु मियोय खरना थोले हाइबगी वाफम नि नते थोलब्रा हाइबगी चिंगनबा प्रजा मियाम द फॉर सुमक पयाना सु लई अदुना अकोइ सुमाइना न्यूज एनालिसिस द और एनी चैनल अमदा कमेंट पी मदम सुंब पिनिंग द्रगसु मसि कितंग एकोइना अवेयर ओइबा म चेक्शन बा सुमथौ ताइ अकोइगी तसेना फुरुक मसा ओइना लईबा मालेमगी मियाम मांगदि यंग रुम मतमदा अकोइ इंडिजिनस हाइबा येलो मी हाइबा पोट की टाइटल फंगबा अकोइ मिटै
aduga ekoi gi tangkhul gi kangu ekoi naga gi sing kangu sing naga gi supreme leader hai tare underground organization amagi NSN IM gi leader ba muibhana hai gi pota ekoi only meet in Nagas are indigenous people of Manipur hana hai ekoi na masi yam ka hena ekoi su ekoi history na manat tabdina khangjaru ta hai potu ekoi ngasi base or kanda atop mayam ningol masa mitai pangal lady atop proof mayam lady recognized time machine kamai kamai pi ba haibduna ama nakala mada khana ragasu sumba ekoi gi haurak pham di mafam matang oiba adu atop jaga am de haurak pham chenjam pham chaidang pham laijadaba ekoi mitai gumba aduga tangkul gumba laiba mayam singse indigenous and loriba sing yaujadiba sing jigi proof masing ji hengatna yam pikna laibani na ekoi mapan ki influx or illegally kano da changchal laiba illegally changchal laiba narco terrorist haiba sing drug mafia don cartel mayam sing sina ngasi jasalak pagi pot ama laiba se masli yamna akiba mak sikaino hai kanda ekoi shumba khul ngak pani lewa kanna bani haina youth mayam karimna khutta khulai bok paraga tholak pot mayam sing se chap chaba magi wema aduga magi chap chaba lambi ma malim gi lamjel mak te yauna bagi yana ba ngasi lengak te yawbiriba pot mayam sing sinbi da taragadi masigi backbone se hek thide ki ba taragadi ekoi je ngasi di ekoi na 7-year devastation sai tare khuntak pada matam khar dang toroga amuk regain toroga ekoi ningtamba lebak ama kingdom ama orga lak pada phang adung bagi nungai bado ngasi amuk khana manipur sidi tripura mutli haiba poto madusu kaukthoksi manipur haiba jaga sidagi iramdam kanglei pakte ekoi mitai furup or any iba homin kamen eba furup mayam singi loida mutat na bagi masak mag oigadra aduga ekoi di amuk ana expansion to busungam daba chawkhala pa lamjengi matungda economically yamna poor oiba downfall oiba state amuk oibani na ekoi se ekoi gi angangi masingsu yum amada mama pa obasing amma natrak ani maximum de helaktaba ekoi gi adum population gi kano su ratio jam pingthara pani amdarak potuna ekoi hana lejeramba 53% general category hujikti amakha da haidaraga lakpa aduga mapani changjal ko mayam amana sahi amada madu 48 to 50-60% hengalaga lakpa pochi ani gi challenge torpa ngasa demographic imbalance karakpa aduga machigi mayam sing region mayam sing sina ngasi ekoi constitution gi provision sida ekoi ta sengna haragadi article 371 C da ekoi piri ba provision siga 371 A B da ekoi gi Nagaland da aduga ta sengna haragadi Assam da piri ba provision da ekoi Manipur da manari bra adu tagadi constitution da piri ba provision mayam da article mayam da equally protect tawi equally safeguard tawi citizen ama oina ekoi India citizen when haibdo ngasi ko gi 1949 da merged over matung da ekoi gi Manipur na ahamba da independent kingdom ama oina princely state amona lejeram do adung ba country amoina palaga lejeram ba abdo ngasi India ga yanaraga sangi ba pot bokda ngasi ekoi adugi matungda ekoi isagi constitution lejeramba isagi flag lejeramba isagi sasan lejeramba pot chanana mi pot mayam tradition gi pot mayam do madugi pot mayam do enjoy torokta ba aduga somda ler pot ekoi gi manada banina ekoi gi manada mayam jo hapsan bidana tham banina ekoi gi right mayam ji enjoy to bungam daba ekoi gi production phangam da pot masa am ori gi matakta ekoi India gi jaga am chanaba lo do Manipur ek chanandaba Manipur chanagaba lo do atop thangnaba lam chanandaba aduna semning ba toning ba lo mayam singse ekoi praja singi oina ngasidi legislature law maker mayam na sem matam da yam chatma na uniform ba len law ma natraga even chanaba ya ba law ma laitabaduna ekoi di rule of law laitaba argo law chanadaba leba amugum lerga toning ko sirasi tawba ya ba mafia don cartel mayam amana maji thawai pamu daba kulai parakana mayam da aki tujung pon ba ya ba mayam no su praja mayam da makoi gi berel mayam onjal akanda me have to kang but nam me have to kang about the madugi state ki mercenaries mayam state subject orgasu aduga union government ki subject orgasu central ki orgasu adum yang thoga lebe mong dala agadi adudi ekhoina external aggression amadi internal aggression amadi internal disturbance lebe matam da constitution ki provision na kari piri aduga madugi pota total constitutional mercenaries failure or breakdown or hai matam da constitution ki provision karba matam da kari piri hai pot mayam singa se ekhoina ngasi uruktaba aduna india ki oina tongan mafam ahum lakta tangkak ahum lakta national emergency sing lauthoga adungba kannaba adungba honagi aduga kari maram gi damakta ekhogi Manipur dadi ngasi adungba achuk thina warab matamda adungba poching do ekhogi national emergency lauthopa adugumna maji Manipur kari gi lauthokte ahum lak lauthogi matamda 1962 da Chinese war gi matamda adungba national emergency lauthoki 1971 da Pakistan war gi matamda lauthoki aduga 1975 da internal disturbance layana lauthoki poto ngasi di kari gi adugumba keno tawdri aduna masigi pot mayam singse ekoni yam lubase ekoi article 355 chanai den taw matamda manungda chanar mama pana chanadaba aragi khoina madugi state subject oina ekoi kenoda tawba yaba thabuk mayam ama karigi pangthopung amde aduga sigi mayamda ekoi governor na karigi ekoi
president da ikmachigi report me amayek sengna thadrabra adu president nga si tumina like maram kari gino manipur da aikoina president la haning bai wafam nate adu 355 chalai da wafam nate aduna masigi pot mayam sing se aikoina kumna constitution ki provision kari pari law na kaino procedure kan ya de habizna kari no rule book ta kari yauri rule of procedure and conduct of business ta manipur legislative assembly manung da yaw bizna kari no haiba sing se ngas de aikoina praja miyam moina chamana aware piminna ba khangmina ba mathau dai natragadi aikoina tasengna british ki matam da 19th century da tasengna paisa khara piraga aikoi tasengna anekpa lanmi oina makhoi aikoi gi lebak chi gum lam ngakpiu natraga minai oina porki mayam da mapu saba ngasi even cm na yong oina compare torokba aikoi mayam na makhoi da hai wafam mayam sing ja makhoi du achum harak panina sounding ba mayam phawwa aruga aran ba mayam rakta aran ba mayam ma pawdum ma kan national media da toroga makhoi na achum ba saraga lakpado ngasi di achum ba khudimak se aikoi tasengna haigidi matam kuina lolaga thamba yade asakwa mai ama phina kupchalaga lolaga thamba gumbani unwaina kumjalaga tamna dum chakhalaga mado dum tangoi oina mangi gini haiba aduguna mang khadaba community amakakta aikoi thoina thawna halaga kiraga chenbagi mailerga mathau tade sab chana thingnaraga ngamthokmina ba ma natragana political dialogue ama solution ama porokna ba hona ba ma government na aduna sab chaba pot ama third party gi adugo intervention ama tahulaga marakta third party na madugi potu warosin ama porokna hona bra political solution ama poroktragadi aikoi na hujik kariguma development gi na pot khara thadara kanda koi infrastructure kharagi tarukan thadaraga tamaku potuna madugi warosin ama porokani haiba leite aduna political amdi economic development yamna mathau taragasu sabchana masi pot se mafung phana pangthok se haiba tagri aham borang gi damna matinga hanjalaka haijage political culture amri political behavior lehenba adugi matakta madugi sabchana madu maintain tobu matakta aikoi political instrument sing se ningthi sina madu sinaba ngamnaba gi sinaba yamna dakar oi haiba se ngasi gi lengak sasan da board center of the state ani makna khangbira kan tawdragadi praja miyam jidi da sengna haragadi makha dana mai thagalaga achoba khang ama mai yanga thamakanda khang dugi matakta phamu ena leibaga manaba pangkhak oire se ai Surbala smai thamjage yamna yam marik chumna thambire za mathak se pawm tang lakho jage za khoi gi kaino sigi tarik ta haiba tare masai da khoi gi more da nungpu ba tata tatkiba khoi gi kaino driver amade handyman ani si sathina phura ganda khoi gi truck to sumai thado ki be wafam laire masida chenaba amiyoi singdo khoi gi marstara hom doi fogi manung da faga da bani ka haibna chingba mmwo gi suma akan ba kan wasing myam am laidi maraga saida khoi ngarangi haidi ba sida chenaba miyoi sing si fana ba police na khoi gi honara khoi gi pausi laibadagi chathare ap tabadagi khoi gi moregi college mana ka laiba khoi gi kano amada nupi me am thogla ganda khoi gi kano sing se state force sing ke thingba gi thabak se laikre masaida khoi gi video clip na chingba laura kan thadorak padagi amu akoi state force so handan tawde muknaba ada sida laksaningi bise nupi sing se haura iba irang se da khoi gi kuki gi volunteer ni pakhran insin bagi kano tabu mami tai ga habna chingba ngasi gi pauche sim mek se ne yauri swai matang se da irang se ja se kai thambini ga swai matang se na kayo ne Surbala ai boda de hoji kuki nupi khara kangu khara tholai do madu thauchil laga chapa hui gum ne moise moi gi adugumba kuki na ko terrorist sing duna nupa khran thaujan ma thau tai do ngasai gi moi gi mapu du di hui mapu du di kuki na ko terrorist sing dum oi ta bari na ko terrorist sing gi makhoi gi tune da makhoi gi thilak pa punglon gi matung ni jagoi saba nupi nga tanen lawe adugi mayam sing do ai khoi gi manipur gi valley da lai ba swai da lai ba any fruit jati gi not only miti gi natana maira pa bi kan lai ba kangu sing sina laiwa ke ba issue da laiwa ke ba pot praja miyam gi ne na lepaga lai ba kangu ni asom na kan gi duna ai khoi huran Hida ikona drug narco terrorist ki karba tawriba narco terrorist ne sponsor tawga kara iba elected board amor sigi mayam sogna bono da makong changna bono bada aikoi gi oiba thawai mangasu yayan leiba kanguni ani ji kena baje amana masagi amana miyam gi manipur apunba saktam kunai ngana bono bagi po ni aduna swai pota manipur police na ta sengna adwai da hanba handa bi wafum nate sab sabadum lanthing na si lakpo ure manipur police ki loriba role thodang sing ngasi yam singthani nga ore singi jaga sing da su adum admaina akan mong da lanthing na da makhosi Today, I can hygienic with the state key, Adumba, Langak, the lady, home key, even honorable CM, the home to buy and Tazi Aduna, she was in that sub power, more the function, the Honorable Pitokumato die, Adana Jose, Equina, emergency provision article Manung, the article 350 to dinner, 360 for the constitution period sings the one to one may work the equity state key legislative power sing loina suspend or emergency Manung the Tungadabani and lay, Adana Equina, article 352, the Kamina P. Hakanda, the state command is not dismissed and continue to function during emergency. However, the center gets concurrent
power to legislation and administration in the state haibado hojik Manipur da mayoknarabra haina khalle aduna sumba mayam singda center da sabchana ikoi gi manungda ngasai article 355 chana toroga laibada 350 jong chana ga leramba emergency leramba taraga su ikoi gi tasengna government madu manungda taknarga moi double engine government ina ikoi tasengna hairaga di masi amtang moi da power khare hena pina mathau tai aduna masi pot pidraga di ikoi sumba yamna natai chadaba horupam khangdaba aduga nomadic tribe ki manungda singba kangu singse even makhoi gi jaga laitaba phamba chalaga hippa chalai tokchalge khaliba kangu singse amtang chapchana hoji state government ngarang degi dum nahan degi deport tobuga hautor idna jaga jaga khoi moi mafam thindokno hona base aduna makhoi thindokki ba chumi maramdi makhoi kuki frup narco terrorists aduga illegal immigrants singdi taseni India di UN gi refugee convention 1951 amari refugee protocol 1967 signatory oidaba lewak amani na refugee na foreigner sing digi jaga amata makhoi khongnefam laite miyoibagi minungsi yengbugi toina mathau tade miyoibi minungsi bu makhoi hingna masagi maramda maraibakta deport tokpuda ngasi government loibe thokdang je hena kanjanna lawrakanda madugi aranba mayam singdo makhoi gi base year hojik NRC chanan gadamni adu tawgadamni haiba pot mayam ama tori mayam chana halaganda even base year 1961 government na oini state government lautopdu mota 1951 da oibirakanda masigi pot singda oiramdaba mapa mapu sing horapam khangda mapa na horapam mayam singse masagi kenoduda chalan gi bane hena fai aduna tasengna haragadi adugumba minai mayam duna Manipur da mapu saba yarwai karigumba single inch piece of land makoina kano yetum matona pakpa adung marik ama phoki jaga ambatang makoina mapu ohenba yaroi haba pot che ngasi gi state ki lengak na amari center na adung mapani chang ib kangu sing ohenba yaroi habji makogi yamna strong amadi strain phirep amakak lawra kan masi thabak to mathau tai swaida akoina mitei gi michang changu na atop furup amagi mitei pangal gi changu hairoi aduna madugi asumba pot lepira kanda ngasi adung mitei pangal gi sinau ani Manipur gi adung government gi oiba thabak torom sing na office sabagi oro madung police opposite or moina haiba pot da thengnagida adungba nunglengoi thaba chapda phuruk pa haiba se masina mayek shengna tae madudi makhoi aikoi ta shengna haragadi Manipur lengakta amadi India lengakta singnabani hana lawdaba ngamoina ai sumain thamjage aduna madu phagat pada athu matam da phagat lakanda madu senariba kangu singdo chap legal gyoba punishment ama yamna akanba makhal gi punishment ama madu impose toroga makhoi da mayam da khangan da taragadi makhoi da torigo yaina lebi matak da henan sum changthilakani na ai sumain thamjage yam nungai je za ko thaga che za lorak lo selak pase za pa ma changal ko che ko gi yamna nungai ta ba haize batare nungai ta ba pawam da hai batare ko gi kaino gi none district ki manung chana laiba koi khongchai police station na cheng manung chan ba hai batare stay da ko gi marui ko oba ching hai batare du ching mai digi lebak ching ma pai se kindarak pade ko school halak pa gi lambi da tahi mari khakta ma ngai di ba angang se ama laikidre adu ga ani ma so e ha be fam se laide masalak chening ba se za ko gi samaina ching kindarak pa gi transportation da oiro ko de thok sen da oiro sigi khudung chada ba sigum se ko to tatana ko na thengna ba gi sigi kano se mayok na bai po se ma lairi da ma fam adai gi ko gi khunja sengna thamak pa fam si ko gi National Highway Infrastructure Development Corporation Limited na lambi sem bagi chatharak liba thabak si yam pai thagali tawbatabu akoi masi si yamna yungna kaksin badagi sigumba kano singje wang sang sem na wang hengale haibagi kano ma seida koi thamai matang se do za koi gi semi bani sari bani haibna di adum yam kana sigi kano chathabai kano sem su lairi aduga adum hairi ba thongtok ke thokpagi hujik panje ki transportation da oiro koi fam do laiba khunja sing chathok chasen da oiro khudong cha de masi ba de dum thengara ga lairi haba dar de sem koi changseliba sem sabagi thabak sing amasung asi hena kaksin ba kan haibna jingba kano mayam am selaide sawai se waza koi gi sigum basing ge thokta na bai damakta kari kamai ta honing ba sai ko observation thambi aikoina dasena Manipur thoiba thodok singsti khusem gi thodok yam yawe aduga masagi ba phrukhau gi sel phangnaba aduga masagi sendal lambi oinaba pot mayam amana Manipur ji karba to kwaide nungai ba adu kwaide sel tan ma nungai ba aduga sel tan ba ji amu manungi lalhaw mayam lei ji gi mingda makoina disap taw gi mingda makoida pacha pi ba gi mingda sumane sum pacha law thoga mayam taw busina koi development work mayam amada tasengna makoina tawdo thaw mayam tawda bri thon manen lawi manam de ji singam madong da yamna strip oni yamna yungna kaktat pai dem san ningai ba tabani single bak to makha da magi ekoi phajal la kan ekoi gi wall dong na ekoi yoli na ga torgo nung cho hapaga ekoi chingkhong da phaba le da adum mayam singi mapam sungna phara ga di chingdu ningai ba khar ju phaga drain khale ba ko ka adu chu laite adum leibak tan tori nong chu ningai tabani aduna hujiki potu khongchang share pep ka khongchang police ke gi outpost ani gi marak da thokpa di ching ningai anga ama sire ani le ani chu e haibani summa ma pot mayam si ngasi ngarang gi kaino nate huji nong chu pon tha matam la kan da hen ningai rak ba thokpa ya bai pot am lai sigi marak ta ngasai khone
sum khanariba koi gyarmen ta da makok yaw da ba kagi minai maza ba yam kai khoi he deal da ba aduga nomadic tribe ka haiba kuki jau fruit mayam jin tongan tongan mayam su dum tor ku yana lei sumba mayam ji khudong jab ji lawra gane ba uji amakadanga paksin jarke ngasi gi topics da angang si bisi matang lawjara kanda sumba mayam ji da amuksu khudong jab lawra kanda karbar tor mayam amana taseng na manipur gi chukli pai ba karbar wala mayam amna manipur praja mayam je yam thino wahalle yengbiu ngasi khabar da yawbani tiloga aluga gi sang sin minini sida saruk ani thokna double haigal akana ngasi yole hai adigi amuk karba wala singsina kari no hana masi tori sen thijalu matamda sel gi demand piba ngam dabadagi wholesale gi dukan sing loan ki buduna maram orine na haiba report na da maina pirak pa magi manungi findings tana da maina leiba pot mayam ma thoi adu tagadi koina law and order gi situation manipur da ngasi kano da yam phagat le haiba kai da phagat le haiba wahang sing aduga taseng na makoina taseng na puraiba tilho alu sing sigi paisa sing du ngasi taseng na sab chaba mamanda piba yaba pot pidibra haiba yengchen ba chumi swaisda aikoi yam nusibi inaw santa na hakpa mena ko ma civil society organization amagi chu adum lusing badum oi aduga masagan ERDO na hang kanggo makoina masi tiloga aluga gi mamansi na hangkoi koi market ta hayeng na si oi ngasi na si oi gani aji sab chana ga piraga thelaga toroga horam bani aduga ngasi gi paper pa kana sumainong thengna basida even makoina hona jariba honoriba mayam sing su ngasi di adum uttagi haibadu tarabra tagadro hai bagi nuai to phau matam da ekoi gi manipur si any all round development nama tauna ba hona bada tauna bagi thangalak pada ekoi ye khai thingai bagi masak mayam ama leirabra aduga tasengna haragadi ngasidi adugumba ningtam lalogi tasengna mingda tasengna sajalla kanda sel taba mi mayam us thola abra tasengba ningtaw lal hauri ba singduna tal tasengna siendu demand tori brand tragana aran ba singna tori bra haiba pot mayam ama sikatangi altilo al chanamgi alugi wapam natana atopa institution establishment mayam sum mayam ama leiram gadra haiba gi singna mayam leiri base sab chana adugumba isinlaw mayam asengba singjan su masi monitor to uthi do komadi mathau natragadi aikoi manipur si yamna maning hanba amukana zakotpa yaroi doba aikoi shortadna lerba economy da amukena aikoi akut pada kuthokna tokthokpa aduga atong ra singda dum laithon bhaina dum karaga satkiba masi kudong chab lor chatpa singma karba brand chatki do pot am leibani na aikoi punna section mina manthau tai aikoi yamna amatto oina punjan mina kan aikoi gi thabak torom sing tawbase masing madi mathau yam tai natragadi aikoi ta singna haragadi aikoi hojik aikoi amana ama thajana daba pota la akan amana hunaba ama masing chep thajanaba amana ama singdhanaba aikoi crab culture waiku culture ni manipur dadi aikoi amana etang khage do singdhanaba singdhar ka khana honabada aikoi ji punna lumina gadaba sinking committee oirabani hai wapam se asum wapam moina wahan thok oina tholakani na sublai main thamjage aduna swai ten jage thagatreza zana marik juma phone kyama thambikre ngasi ge ne de khoi gi news analysis program asi matang asi lojere program asi bu saru ga biduna mapung fan bi gi damakta Kiran Yendrenbam ko son respond gi meke de thaka khurum jari surula ngasi ge ne de khoi gi nordius window gi news analysis program asi matang asi lojere meeting ta bi ba punang pa mu ka na khurum jari